Moguće je slak, zato što se u njemu nalazi sinteza mojih interesovanja za ezoteriju, boju, oblik, misteriju. To bi bio triptih From the Sketchbook. Mislim da umetnici često zaboravljaju utjecaj publike na scenu. Redovno zaboravljam otvorenja izložbi i sebi dokupiti materijal koji mi ponestaje. Dinamično, naročito na društvenim mrežama, čini se da sve puca od kreativnosti. Scena je svake godine sve veća i zabavlja promatrati različite pristupe i različite smjerove u kojima svatko od nas ide. To nekako obogaćuje samu scenu kao i naš pojedinačni rad. Mislim da umetnost želi od sveta da napravi iskrenije mesto za život, a iskrenost svakako utiče na promjenu i transformaciju. Nemam želju da nešto mijenjam svojim radom generalno. Friedricha Nietzschea, zato što on kod mene podstiče snagu i volju za životom. To je Borges, njegove priče, njegovi eseji i njegova predavanja uvijek iznova uspijevaju da otvore neka